Ayaw kita tapon, hita't maupay nga kahimtang. Kay lumalabay la ang nga tanan hakalibutan. Pagabot hantat na oras nga di ta mapupudngan. Maaanaw mawawaraan nga tanan. Ang mga manggad nga aton yana inaangkon. Iniin hinuramla naton ha makagarahon. Ang kinabuhi nga ginpapahimulsan naton. Kun iya bawiun mawawara hadayon. Ang tanan sugat hinbura mawawara. Kun umabot na alin sakto nga takna, waray kita mahihimo bisan pa magano. Kay ini pagburutan han aton Ginoo. Salit sangkay pamalandong hinmaupay. Ayaw pagpatigda paghunahuna gadanay. Diri kita maaram han mga panahon. Pag inu-inu sangkay ngan pamalandong. Kay an aton kapalaran ikang ha kahitasan. Iyang pagburutan ngan hiyang taglarang. Aton hunahunaon nga waray kita sadang. Ginuot na sayod ngan hiyang maaram. Wow. Handingan manggad diri Asya ang basihan. Impluensya ngan kagamhanan hininga kalibutan. Kay di kita maaram han oras nan panahon. Pagpirukhan at mga mata babawiun na aton. Ayaw pagkaragi an naangkon mo nga mga grasya. Ayaw pagtapon sangkay kun may manggad ka. Ayaw gamita in pagdistruso haiba. Kay ang Diyos haimo nagkikita. Kamapahitas unhauna-una kuhaata. Pagpasalamat kitahan iya. Mga grasya